na chionkurukie MCAs mwanya bambunge ya kaunti ya Meru bario mutongerio baria bakai mwenda ithile MCA wa municipality Caleb Kebuko na bangi ni borotete ngabana Kawira nikireba kuganwe kwinga onjorithia baria bakweja Meru bakiareba ugete ngabana Ojo ni agwite kinyankunkumo kumakiri abiashara baba ugete ontobubu ne buringithete bunene gukura wa kaunti ya Meru. MCA Kathomba batongeretwe ni MCA wa municipality Caleb Mutethia bachemanite kaniseni ya Compassion Kambakia ni batariretie na kurikithia gitumi kiao kuingata ngabana Kawira kuma kiri utongeria ni baugite batiko muingata ati ni untu ni mwekuru tabura bangi bakuga ende ni utongeria bobui Kawira atagurirwa mama kinyoa to karumya tumbete kudifendi ngabana Kawira Mwangaza kinyoa umija to tumbo mu defend this time round ikaguthi anyo mari ile na amutika utimdoka ku defend Kawira ita kuiro to akarire kwa mama tukina ngabana ni mama mwangani nyenye ndato bidiri ndato kana bina tukiwa ngabana ni mama twirigirana baandikwa ugiringirwa ni moto rwana ibandikirwa twirigirita ngwitia tuire wa ambwire Caleb ngwire chikura municipality chale 10 million ile inje itere mwaka thai shetani ashinde na Caleb no wainanga bana no ni mama contractor bawe batariwa utiko kyathigwa na nde ndoe kumira kaire aja yejindo na nde itocho wakaire bazu etako woria mwangi nyago ngo etero wori kiatia weteta gucokeria kirondo kire oringiritwe kaire kwa abwa ndo beto nandike turadithie na tuya umya turungi nito kuromba muno ati nya senate evalidate mantu jara jetu turadithie ikenda Meru yetu ikawata gukara bwaga Meru yetu geta na mbere bwaga tutije kwangaratanira mantu nejaja na babu bo ampering and that assembly body present, so I'm representing you na bugete kiria decision yetu pikiti as an assembly no the decision kitu kila kiringiro kya meya mono tubetu wa municipality yoni denje tanka nenkero milioni jere ngekira mukonkori wibabwe ndo denge nenkero milioni jere denje dukya ndira ya chance yo kutukia milioni jere ngeta koga Kawira endele lakini to be betrayal to the people baraba antarire bokira rukiri na nkyo mantu ja rukiri milioni jere gampinga medo na kira kudante kona ko ni romba ya kuromba itwendeli kurombanira daiti kakita gakwira governors baraba go support Kawira Mwangaza Kawira that to ino Meru ni tutu jina to koinyerwa ja representative bantu tutobe kuda na mtu tuombe kutwa investment ni mtu ino mwaka organization ni mo ko that is by to heshima itukuromba kirinyaga gitu heshima itukuromba wabinya deti batu heshima ja Meru Kawira daiye tumira mbele cha Meru wito to ambrogas bana Nairobi tubato kona bakiaria ke media deu tutandi promo ane nyomo tuna professionals utinyo pandi kromero no to tike tuko that to ere consumers that na didi ya di kaboni joto kura tumbi gochi didi ya tu that as accounting ka tureta mndungi to manufacture ko that ndo bamero abagete ke yaba heshima yao ni bongererete kinya kuri na atethereria kana donors kumanthiguru ni chiome bakinyetie kiriwe ende arega ni untu gutikyo akuona ari muntu kiumbe kumania na mirandi iria baringitethia kwa igoro kwena development partners kwena donors bagwita kugiku baje bedo igoengere kwa ginyandeti rujirura rugwekirwa ku very soon Machakos igakuruka na kukuza mimea no to baro jiraro wekero who development donors na development partners but development partner wetu ura weje ta ko to dithia wind power kende ka andika na beto 7,000 ngavana na alegere kubathikira
no iburu to na bute mo ko to kuinga o na de mo ko ha ibo to ga yo te buwi ye to ya wiki power ne ulire kwendo no ngora red orua eja ejeta ko dia ko byo ejeta ko geta na BTMK na project 4 billion project yo 4 billion gavana na alegera gwita America ko miona na tumwekereta batue milioni mugwanja ireta na chungama gwita kwaje nao na ndono ore na alegere bije ndono na dara thithie ko kwenda mbothorie itharaka media ku implement na mwere ni ameneretie ngavana Waiguru na atongeria bangi baria bagutetera mama na batumite kaunti ya Meru bamenya mpanga iria Ameru bagukurukira. Gavana wito Waiguru, gavana wito Susan Kihika, Moses Kuria, kaunti ya Meru. Hao sio wame, sisi ndio wa Meru na tunajua shida ya Meru. Kama wewe gitumi bakwenda gavana Waiguru noe chair wa Council of Governors. Susan Kihika aina gite Council of Governors. Muntu wito Cecily Mbarire aina gite kwa Council of Governors na nya UDA noe chair bi. Sasa teuma lakini barenda Meru yethira na governor atemenya kwa kinya prefect wa Council of Governors no tu akiri kintu kitwa urito bwa akiri ati umbo chalo aithira rendi so bate kwenda muntu umete Meru ageta ochindana iko nara barenda muntu ura ba one left ageta left ba one right ageta right ati ko uri ambi yori batu nzisi bara tuendene mbungera so na tuasikia kidogo na tuasikia na tumbo kimra pata ya mbeto lakini dona aki university dene Meru County lazima akuluki rokuzo kwa gavana lazima lakini gavana no ake akurealize ubeki akono no batu to koma na bara to kurete dona na api to atokari uno to gavana ubeki ara ukitiari ku auti dono so ibo to ko ngore mu ibo to kurea Nkurukini baugite kinya engatwa ni mbunge ya seneti batithirania noe bakamuthingata mwanka arembecha chionde cha Ameru iria iyete babu wote ko me assistance cha county kologia kala bubu kona no jobo kumanya ate kala bwa bora meta ni buyo ba muno tete de buyo weno kumenya na ishi aina weno kumenya na tete ya cha county tete cha county jo ngoji aono ndambara jao mara kare tekiragua inyafta gavana ana bado mbeta tukabiaga babureta kumenya hapo tukala kubiaga bado mbeta tukabiaga no today na information tariki 24 October mwezi oyo mbeta jari 79 million ile ari korea pension ile NSSF ile alapan ile hata scheme pension schemes ya staff ya mwariwa inana ya July na iwe nana 79 million ya withdrawn na tuko ke pension schemes baada ya chia ta kubanga ngai kubanga na igoro no chia ta kubanga